Mani onsarigo ni gobono aberega kubolia bali mikurase county ya Kisii kone kibuna nkonyara bale kumugania obotugi bw'ekinsu bunenchereye mo yokonyara Gusii bolemi ase county ya Kisii omulike tsomirded mumanye noroboti rwa senchira yobwikirano Ekiombe gia Micro Enterprise Support Program Trust MESIPT kubwaterana ne European Union amone county ya Kisii kubakoragwa no mwaziri bw'obolemi county ya Kisii Esman Onsarigo nigo giatarera ekiombe kyobotugi bw'ekinsu gya tilapia self-help group gegotokanya gutanya libali chache county ya Kisii lituko lya lero abwe asebaina na abana b'ekinsu ekikyale kiribu 25 ikyo barachiye kolenda gokinia eliogo ikakonia ekero kyabeire koniwa egento bagokeire na goteba buna nichikoleta chigasi asensemeyo nabo igo nichikobakonya na gokinia amagimabo asenchere ya mogoseyende ekiombe kega kya travel charafu herubu igo gyachagete mwaka 2006 igo barabarimi 26 bono twagokire ekiagera ntwafundishwa twairune kiombe kega kya MEST edoneye amana county yatwirira ase aria bosongo asoko tufundisha muna tubwena tukulinda chinswechi erinde chinswechi gachi tokonya tutwara kibesa ase meguko yeto tutwara kibesa chikonya abana baitu chitwara kibesa titoburu kibesa nenjara teto ita lero igo twachaga iganyanderema ase bikundi mbali twareko ba fingerings kose ebi mwana bye chinswe ebi bakoenda kulinda binyare ko bakonya kikine baoni ase chiro ukwana nabaliki amangana asensemo eyo labani mwanzo uyole oyomo kurwa ase kiombe gya MESIPT nigo abeire no mogoko aso kwaligani gwokuya asebo igo asabire abalemi abo kubeka obolendi obuya ase chinsu ekyo eliogo ikakonyora lige soliya tuliweza kufanya capacity development, jambo ambalo limeangaziwa, lakini kwa leo hivi kwa mara ya kwanza tunafanya input support. Hivyo licha ya kwamba MESIPT wamewaletea hizi fingerlings kufuga, nanyi pia wakulima wenyewe mnaweza kufanya mpango, mtembelee hatchery ya Labetcash Marine, mweze kununua samaki za kufukwa, usingojee zile ambazo mmenunulia peke yao. Wakulima mnaweza kujitokeza na kuja kununua. Jia kuna malengo matatu. Kwanza ni kuhakikisha kwamba wakulima ambao tunafanya nao kazi pamoja wamepata soko. Ya pili ni kwamba tunataka wazidishe nafasi za kazi, employment, na tunasema ni decent, zile zenye zinafaa, aina ya ajira yenye inafaa. Alafu jambo ya tatu pia katika hali ya ufugaji, kilimo, kufanya biashara, walite mazingira. Omwaziri bw'obolemi Esman Onsarigo gukwana ase chinga kiechiecho nigo akirembu yago cha ase ababatani bonsi kubwaterana nigo atebire buna obolemeru bw'ekinsumbole igoro ase county ya Kisii iyo era chigokonya ase okonyora echiro asobwango nabo igo otebire buna ekiombe kyonge chikoenekya okonyora gwechiro eliogoika okonyora gwechibesa ase mebuko yabo. County government ya Kisii yakorero mukyo monene yarosirie nyomba ari bosongo yobokendu ere kogacha chinsu chitaninye asa abantu bakonyora bagora egente kanene mono toko fuatiria mona asa balimi baito ngeringa babeke amangana yobosafi aina roto nyareko batoko igwa kurwa somo waziri bw'obolemi kuruga iga county ya Kisii omoske Esman Onsarigo asanyale ko bagakwerra bene igoro yechinswe chiga nande balemi bari bare kwegu nande ngikega neiri ase chinswe chiga ginko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV kurwa iga nyali bali chache editoriane Mildred